ISIS kestep kewajib kewasang ipioro bat hamtam ya kongsan yang ini sini uma silbanus suklain yang sebut kongsan yang ini sini Pres pada Ibormi yang lailangki presiden yang jadi CYM sekretari jadi CYM Korea music secretary yang jadi CYM dari MP Hino Sabhawan Semat Por udang temi garwai hiti por hari kelama ma ikan ruwaro le yo yarwai lang Dapat ko hai ba na tahu tugas yang ini. Kublai pun tugas, kublai pun tugas atlet yang ini. Terpa tugas atlet yang ini warna cekmat. Kata yang ini sendon yang kau tikin. Kajing ya purai langi dan ni kajing ya kular langi wo ya cimenta bahai hari arti sport kerpar yo besa tli yo iwan cekmat wo pureo kat kamu pureo kerpar di yo rahi ki sedrong juga ki timun bo ki sedrong yo kular langi wa arti gini gismi umani inongile sport wa
Yo cooperate lang mo team kam jo ayo le bahay sekali kam gi player sport hagani artali gini gi singi hagani ga port pari o manu leading ya pi wo pureu kamu pureu pila penbot lang pi de wo bo pi de ora di sino siapa aktivis bro? In the name of all competitors of the 12th annual sport meet, repeat after me, okay, all of you. In the name of the all competitors of the 12th annual sport meet of ZCYM 2023. We do hereby solemnly promise that we shall take part in this game, respecting and abiding by the rules that govern us, committing ourselves to sport, in the true spirit of sportsmanship, for the glory of sport and the honor of our team. We further solemnly promise to compete fairly and honestly, with dignity and the full respect of all calls and decisions of the referees and the game of officials, to myself and to all my fellow competitors. Together we stand in solidarity and commit ourselves to sport without doping, without cheating, without any form of discrimination. Thank you. Yes, blue, orange, black, This is the second call. This is the second call for the 200-meter race. Boys, your attention please. This is the second call for the 200-meter race, boys. Bangkuis Polong, Kelvin Espiang, Pantelang Surtna, Raki Sutri, Johnson Nangba, Mike. Keselong ni nak.
Ninja sorry pon kene. Ninja sorry pon kene abarnya mo ha. Lebih no. Henny. Ayo. Color ng Paris Jawai, blue color ng Paris Chaknya.
Dan kecil keempat ada kilo buat chamnya ke ID yang Hilarian Lamane yang Silong unit yang AEGO. Kemudian geni kemas seperti nombak Paris yang Paris lambat Paris lak kedang Paris mantu krek lambat Paris wala kedang Paris sama mantu krek. Nyaman deh. Sama. Mana? Aram kapan di bang? Coba. Istri bang. Nampak Paris 2 basket. Good, kanu. Buat anu pun. Kalau kami sedikit itu. Lu rasa rimeh? Aduh,
Tangam siya mo. Gerak ti. Gerak. Mana tila? Kelana buat salah. Volunteer. Pak Nemi.
Kau yang nomor mana di New York ya? Ini stok di kiri ya. Dia berat. Lihat. Buksana tengah. Aku nak bola ambil dah ya. Ambil lah weh. Ini kenapa? Sama apa mana? Ini tim kau. Cot. Ya, am chơi cái thật là bao nhiêu con tôi là tôi clear it lar boy muksiang Mas kayak kota number Kau yang mata perasaan, entah we are lay. Listen. Listen. Tahu biar tahu.
One, two, three, go, Charlie. Come on, come on, come on, come on, come on! One, two, three, hey, go Minyak Sikabon! Bukan hilang syajah dan barang di kapur juga jengkring. Bukan hilang syajah dan barang di kapur juga jengkring. Indonesia kamu baru ingat dan syakanya insya Pembersih Paris Lakadon Pembersih Ifi Bishop. Dah ini pun peslam dia
Korea ki kenro yang I wo Sabhawan Chikmat wan ya ka momento sa jikan mo ya I bishop Sabha bishop hani ka po ko di pesa chisin hani po president kenro Richard wan Chikmat wan gani ka dak kachin momento yang ka jingsa kan mo ka jingmaya yang I ba ka jingsango ya I bishop thap kti gani ka por ka ba kenro dang ya gani ka momento he pre nam yang JDCYM ya I bishop Ferdinand Dekar Kublai bishop Tau pelai kendak amlang tru pi kurku kerok bat kamtam unang Islam pi unang gi pi ulai bha ya diocese yang I hiro kui bat ya kabri sawan yang pelai kendak hasatla kepatai bat kamtam kini kita yang I kublai shibon ani por kurale saji hajo por ya ki kenong I wan chikmat wan gajing I brom momento ya kini ki wahai yang I pada Aibor Dennis Nangba Sabhawan chikmat pada Aibor ki kenro Sabhawan chikmat wan ka JSA akan mo ya pada Aibor Presiden Sabhawan Sabah Thapkti pada Aibor mani Parish Pres yang kalaran by Parish Kiwada